HQ na tumaphan karchula pen career guidance amai pamanpon. Harlong kilok ihum hem konglong rai komsai kharidin kachingnang pon. Kardom time news DIPHU ke lang arado anaphanta kardom bajer eklo kardom nili birta thanbang phi sami puja terang pi lase non birta thipi arjek tha harong kilok ihum rai kom sai khia arideng kachingnang pon arondri pen harong kilok ki pon atuma phan ritarli bomlo West Karbi Anglong aro hamre rong sabi ke paro arting arong halong kedo harong ki purjia phan ke dam tang arni mine and mineral department hin pen ki purjia phan Howang Hiponlo, Lasso along, Srimoti Priyanka Borasi contractor are Puche Palong Tunlo, Lasso along, Han Paro along, Karbi Anglong, Ottoman sponsor case of 40% Lapen, ye claim atum 60% Pusipang Dakpon, Wanta Harong Kilo, website, Ho Anki Pivek Pen, Akaprek Adima Long Tame, Komat Mat Atum Neki Pur Kaparu Humpen, Aro Tok Jer Alu Abe Pin Pen, NL07AA 2008, Dampari Hum Hamren Police Arideng Kachingna, case number 15/2023 under section 447 379 IPC section 21 MMDR at 1957 Pabon Pon Lapen Ong Tung RD ke dopen Hamre Rong Supia Towar Setame Penang Henudunlo Laso along Habar Arana Tum Tame Kedam Kebang Jehela Japhan Anta Henupon Lablo Pusi Birta Chatai along Pen A Japhan Pachini Pon News Desk Report Time News DIPHU 16 তারিখ আমাৰ OC 100 PS এখন গাড়ী কান্দুলি ৰোডত পৰা পাইছিলে যেটো গাড়ী পাত্র বগা পাত্র যেটো কোৱাৰ্জ বুলি কয় প্ৰিলিমিনাৰী ইনকুৱাৰী পাইছিলে যে উইদাউট টিপি গাড়ীখন লৈ আছিল গাড়ীটো ধৰি ৰাখি প্ৰিলিমিনাৰী ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে এইটো আমাৰ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলছ ডিপাৰ্টমেণ্ট যেটো ডাইৰেক্টৰেট অফ সিহঁতক ইনফৰমেশ্যন দিয়া হৈছে বাৰবেলি সিহঁতে ভেৰিফাই কৰি দেখিলে যিটো টুনাইটো এইটো সিহঁতে FIR এখন 17 তাৰিখ FIR এখন দিলে গাড়ীটো সেই মৰ্মে তাৰ এগেইনষ্টত আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰাব লগা হ'ল যেহেতু কোনো টিপি নাই আমি 100 PS কেছ নাম্বাৰ 15 of the 2023 কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ আণ্ডাৰ সেকশ্যন 447 379 411 IPC যিটো সেকশ্যন 21 clause 4 MMDR Act 1957 ইমানেই কথা এতিয়া তদন্ত চলি আছে কেছটো তদন্ত কৰি কোন কোন ইনভলভ আছে প্ৰিলিমিনাৰীটো ড্ৰাইভাৰ এজন আছে তাৰ ভিতৰতো কোন আছে না আছে এইটো আহিব আমাৰ SI সত্যজিৎ বৰাক দেওয়া হৈছে তদন্ত কৰাৰ কাৰণে তেখেতে তদন্ত কৰি চূড়ান্ত প্ৰতিবেদনটো সময়ৰ লগত দেওয়া হ'ব আৰু আপোনালোকক টাইমত জনোৱা হ'ব কি পোৱা গৈছে কি নহৈছে the person who holds the license from West Karbi আমি এতিয়া কো নাজানো আমি এই ৰিগাৰ্ডিং কেছত আমি অকল যেটো গাড়ী লৈ গৈছিলে তাৰ পৰা কোনো টিপি পোৱা নাই আমি বিনা টিপিত গৈছিলে সেই হিচাপত আমি গাড়ীটো ধৰিব লগা হ'ল পিছত সিজ কৰিব লগা হৈছে কেছ ষ্টাৰ্ট কৰাবলৈ Porphaikri se porpen bogajan sa division ang kangalong Grandipur arong Grandipur English LPS School along Karbilo Chari asong KSA Grandipur branch committee tumpen chipatir pipon si non head jong HSLC lapen HS ang theke paklang along ki unduna tumabang phubang phia tumaphan laan su se logachari anathu aning ke parung dun thuji lapen aning ke pathi dun ji aphan pura man ke do Karbi poho pen karchu lapen certificate file pajir pon Karbilo Charlie asong Gandipur branch committee mai phu Jip Singh Taro pen kachari pon amai along Sanju Teron Chunbang Gandipur branch committee ahin pen aluhi pachini pon bang so amai along aluhi aman pen KSA BDC mai phu Raju England KSA BDC Chunbang Desoi Teron Dolbadur Tama headmaster Gandipur English LP School Borsing in TG English LP School ASST teacher Jivan Chetri G English LP School SMC mai phu Vikas Teron Gandipur ME School ASST teacher Nehap Terang Rongasar lapen amparta lokachari api apotum chetong dun pen my RDP do news text report time news DIPHU Nakase Vice President Sarmen Kiso lapen anang api benan chetong dun mane ason tero kotimbe ben tinidar papai ni pen ni tumong chetong dun do abang so Hindi English LP School lo yes sorry English Chem Dar Bahadur Taman Ason dasi pinyin chetong dun do tulang abang solong
Bikasteron HM assistant teacher Gandipur and Mikati boring inti assistant teacher de say kopai netan pinili tu labangso kacho program na netan pini dengkono si labangso kese Gandipur unit tu mas kami choropalo nale tu lokoson nale tu pin harpen nale tu tekan kapachon bangke suri nale tu mana choropalo rekla kasi langke bangke tham potoi kolang gelo muhajong kami nile prangong kami ko mai tu kami benang thang apula chen sa kami benang thang kelele ala mase vel tham ji anda na ta arwi ke roi kon le sokta se isi bangke nili chuningri donji bangke lan muhajong HSLC la pele HS के पास अपन मा जे नंगले तुम मॉर्निसी मेसन लबांसो अचारली नं के मान को से नि तुम नंगले तुम हनिंग थे दोनो कोमाने नॉन मेट्रिक के पास तांगा तुम नंगले तुम तमे सब्जेक्ट बंग चोइस बन पढ़ने न आर्ट्स लोग तमे स्कूल दो आर्ट्स लोग पे तमे अजन तनंगले तुम रो पढ़ला जेनेबा ज्योग्राफी हिस्ट्री पे नांगलो इकोनॉमिक पे नांगलो आर्ट्स लोग में सब तरह पढ़ला सब बंग के अच्छा तब हम लोग पढ़ना पड़ता है साइंस along with the knowledge long chompo commerce long with the knowledge long chompo asi arts long with the scope do maheta mithan lo nangli jong si arts student do graduation time lo long te nangli near display sa hui tamen nangli tum top na ko professor na manji fan scope do ko lapen APSC la maheta thang lo nangli tum Assam civil service ECS officer jong si nangli tum APSC abangso competitive exam lo penang le tunjo papas tek long te nangli to ACS officer na man lo pedang te karbieng long aparman jari charon long te long live long live